Набартем қурҷони мо набартем. Мо неважнаачи фарзанди мисол тоҷики худмонӣ. Мо ҳам чанд рӯзи дар ҳамуҷаем. Маймунон нестан. Мисол ваё ҳақ надоранд ки мисол ба ё ҳолат тарайхил кунанд. Кори хуб кардӣ рафтӣ мисол модари моро мисол оила ягон аёли худмон дада хизмат кардӣ ки хай яна чикор кунем чӣ мегӯ мақсада чия? مقصد گفتن باید جواب طرف خیلی مقصد توی وقت ایشون بودنی مقصد از خود بیگانه باید در مقصود رو محکم باشه بودن سوز درستش یارو خلق مقصد چی میگیره که بودن این روز مرکت پگرکش کرد اگر مسلمان بشید من خیلی نمیکرد تو گفتش که ما مسلمانیم ترا مسلمانیم من مسلمان نیست من میگم نه وای گفتش همین گپا رو چه مسلمان که با یک ضعیف مرد قدیم اوستا گپزاکی مثل حرکت کنی زلال نمی ما گفتم شکرم گوشم نکردم یکم در خورم توان من یا توان من با برو هم چی از آن خبر این قدیم هم تنه نه اینجور که پسو دارمشون یخ شدیدن اون قدر رو با ما بریختم بیرون کامera هستن و پاتو کامera نشون ندادم ندادم شما تو بسر امور اتیورکا یگون چی بعد یگون چی داشتی نداشتی چی با من کشتم تامین بود جلو میشه мой брат да хорошо تنه مناسب در بسته میگرفتم برای چی تنه یک تایمون جروی نده اونو من رفتم با ما گریختم خیلی در بیرون تمام کنم خون بسیارم باید حفظ бачаҳо да ти чӣ гуфтани бачаҳое ки беҳад бисёр ҷино мешаванд дар фикр доранд мане мехӯранд мане то чӣ шумо мегӯед سر رو گوشم خیلی میدونم من نمیدونم چی موزی خیلی دایمونتم не бародаро мисол برادران جمع شدن آقا برکت هم تخوان در دنیا آخرت عشق مالش شفاعتی پیامبر نصیب Охранник заходил, спрашивал, что-то пресса какая-то пришла. ну да он внизу это Если можно с ними как-нибудь поговорить, если вы его брат, вы можете с ним поговорить. хорош магане мисол дар Показать, может быть, там видео, которое... ну да ну сейчас я на всякий случай сейчас ребята придут есть